tax sai campaign di fu Hanuman Bhandara kulat ahem kakuruk ahogalam kalong jiapan kulat athengolong phirang kyatum kanghong Karbi Honghari Youth Council apet hempu mukrang rongkang tim jirsong asongpen rongkera puthang ingdeng phong ratamaipi jongthung kruarong Biswara district along Tupaman pon Bukulya Karbi Lamet Amai arwa tumpenta Karbi Lamet Amai amhang kethek ardi Katalondun Morning News Arlong pen kato kowe phanta khardom pajiriklo nonar juponik tha bir langton pen Hanuman Bhandara kulat difurong spiang bong nongga chthang naya kulat laso kulat aphat machuwa kulat puta amen chthang u laso kulat ahempu dihin kelong ateng pen medu mate tax sarkar aphat kitu ke pajuma lampen thering kora troxy arni income tax asai kamabang hubang phiatu difurong sbi nanglutsi adap ke bapor malopen Hanuman Bhandar akulat kakurwa sai dengpon Arikasam ke thomraj tim apor malam kanta income tax atum kakurugasa ington telang Dimapur pen income tax tum kebang alam karjulong pen difurong sebab herang ki adilu adimalok palidon rinti Karbi Honghari Youth Council pen hempu mukrang rongkang tim jirsong asok pen patir piponsi rongkera puthak ingdeng phorat amai pi kedam tang therini phai ingkora pli lapen ingkora pho arni jongthung kruarong Biswanath district along paman ponlo Therini phai pli arni ada porphai nerke ba porma lompen Karbi Honghari Youth Council apen hempu mukrang rongkang tim jirsong asong alama kang thura sai dengpon aphitu tirim chikima sai sitame padoponsi arni tili hinia porma lompen jui pathua sai sitame ke pathua sai padopon thu ni phai gora po arni ada porphai nerke ba porma lompen armukha jenga sai sitame padopon armukha jeng asai long Karbi Anglong Tonamas Council embarim surjo rong phara dengpensi ingbu pondo posi kat news rong biota nangli Karbi Lamet Amai amhang kethek arni bukulya Karbi Lamet Amai aro tumpenta theory ni phain kora troxy arni Katalon donam biota nangli Karbi Anglong angkang pialong Karbi Lamet Amai amhang kethek arni Katalon bonason thak thak si bukulya volongkom ajialong Karbi Lamet Amai aro penta ada porphai sirke ba pormalong pen volongkom aji Karbi Lamet Amai aro maipu sar thonsing terang pen lama ingthur ponsi talondun lama ingthur det pen Karbi alam kapachanang jia puthak rara thengno bajermi ponsi Karbi Lamet Amai volongkom ajia chunba sonjoy taupi pen birta nang pali Normalam sopor pandina farman birta mangta bonik sena Please make your visit in AL Exotics showroom. It's time to replenish your garden with different kinds of exotic plants. Various kinds of exotic plants, PE pots, gift items, and more accessories for both indoor and outdoor are available here. AL Exotic Showroom near Esser Petrol Pump, Difu Karbi Anglong. Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক कांच जूस। और अभी एक और भूकंप
7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo. Nonjong itong gahang bitch kimchi phansi ji tham bomlo. Nangki pare to duklo. Nilita hemgimi kimbomlo. Sita lahayala men asapta nili mathate. Athema nili hemalon extra kipidundo. Athe nili hemgi kimalonge tata discount SD bar pensi kimponlo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selampon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang Theso alang kecu ajam tu tharmit aduk Thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Indian Red Cross Society pen Bogotan Subdivision along Thering Kora Troxy Arni Okprana Phan ke Mesana Hormu Osmana Phan Pajersi Rapon Indian Red Cross Society pen Kerana Hormu bate Hygienic Kit Bogotan Subdivision Arlo Home Troka Skola Somarla Sawarsai Longdon Red Cross Society a Bangphu Dhiraj Phangcho Subita Sangma Claudia Rongpipia Tumsi Keron ke Pajuramo Pachun Ponlo Bogotan Subdivision Angkang Kathalguri along pen Bangpli Pibli Kiplung Arta Osmar Ingbodet Pasi Card News along Birdanangli Hempen Katheglong Li Osmar Bangplia Men ke Sangita Soreng Arta Krehini Nikhil Malar Arta Ninkan Cap Susmita Soreng Arta Ninkan Krehini Lapen Jiru Malar Arta Ninkan Troxy Henlo Laswala Maputhak Thering Kora Pho Arni Bogotan Thanalok Kosor Mate FIR Pipon Tanglo বুধবার পৰা স্কুল গৈছিলে ঘৰৰ পৰা স্কুল পঠালো আৰু স্কুল পৰা আৰু ঘূৰিয়ে নাহিলে আৰু আগতো তেওঁলোকে এনেকে বাহিৰত কৰবাত থাকে নেকি গৈ তেনেকে হৈছে নেকি নাই এনেকাতো নাথাকে তাৰ নানি ঘৰত কেতিয়াবা থাকে ওচৰতে আছে তাৰ নানি ঘৰ কেতিয়াবা একদিন থাকে আৰু ৰাতিপুৱা হলে ঘৰত আহি যায় Aldaba Birta Bangkila Mas Kangton